Nina bekashana kamenzi eyaphuza umlaza ngameva silibingelele sinamukele la kubonana streaming sila eJudi endaweni yase Pantown la sizoqhubeka khona nokugubha njengoba sazi sonke ukuthi lokho esihambele izikhungo zemfundo ephakeme namhlanje sila ePantown la sizohlangana khona nabafundi bakhona njengoba sazi kahle ukuthi kuzalwa inkolo yobuNazaretha yenza ke ikhulu neshumi nanhlanu yasungulwa njengoba sizohlangana namhlanje nabafundi bakhona lapha ekhaya so thatha sikubeke ngoba ziningi izinto ezikhulunywayo ezinhle ezikhulunywa ngobaba mkhulu ukuze sifike la sifika khona ngalenkolo yobuNazaretha namhlanje sizohlangana ke neNathesa yakhona lapha eJudi ukuzokhuluma lezo ndaba ukuthi ukuzibe khona inkolo yobuNazaretha njengoba ihlanganisa iminyaka nje e115 yasukaphi izifike la ikhona mina ke umntwana uhlahleni wakaZulu ngibikela ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming ePantown. Okokuqala ukubonga enkosini enkulu yasePhakameni ukuthi sizalwe abazali bethu maselobo uphawu lakhe lokuthi siyozalwa siba abaNazaretha ukuba iNazaretha kuyinto ejulile neyokuthandwa inkosi enkulu yasePhakameni. Amen. Lenkolo ke namhlanje eyenza ikhulu leminyaka ne15 ikhona emhlabeni. Inkolo eyahlushekelwa ubaba mkhulu umnikazi walokuhamba esuka ezweni lasendla. Lo 10 March ogujwayo amaNazaretha kulenyanga yonke kaMarch ngesikhathi ubaba mkhulu lelizwi lifika kuye lafika yedwa wasedela konke edelela thina ukuthi sibe bahle ngenxa yakhe. Ngesikhathi ubaba mkhulu esezweni lasendla wake wafika khona wakhonza emabandleni ayekhona kodwa kwafika isikhathi lelizwi likhuluma naye ukuthi akathola ibandla elibhabhadisa emanzini. Wabe sethola ibandla iNative Baptist afike alandela khona wakhonza khona. Kuleli bandla kwakufakwa icathulo makiwa khona kodwa uBombela isitimela samampondo wafika yena wayesehamba ngenyawo ngoba izwi lathi ungayisebenzisa icathulo ngoba indawo okuyo ingcwele kodwa wengakabi namaNazaretha kuleli bandla leNative Baptist. Ngesikhathi ubaba mkhulu ekulela bandla base bembuka lo muntu ohlukayo base betshela umfundisi wabo owayephethe kuleso sikhathi ebandleni labo ukuthi lapha khona uShembe kodwa manje inkinga yakhe lo muntu ukhonza ungihambe ngenyawo wayesemqoqa umfundisi ukuthi Shembe indaba ukhonza uhambe ngenyawo na uthi ubaba mkhulu izwi elingithumile lithi angayifaki icathulo uthi lo mfundisi Shembe awufanele wena ukuthi ube kuleli bandla wena fa uphume uyofuna uNkulunkulu la kuthuma khona. Yabe siphuma
inkosi enkulu yasePhakameni yangalilalela izwi likamfundisi okhulumayo kodwa kwabe sekufika isikhathi lesinimbiza lelizwi limbiza kulelizwe lakithi laseNatal wasuka ubaba mkhulu lambiza phe kwentaba inhlangakazi ukuthi inhlangakazi kwakuvele kuyigama lentaba yaseNdwedwe ubaba mkhulu engakafiki kulelizwe hayi ukuthi ibe inhlangakazi sefikile kwakuyigama lentaba inhlangakazi amen ubaba mkhulu ke uma efika siyakulolu suku lomhla ka10 kuMarch uma efika ubaba mkhulu kulelizwe wabe segimela isitimela esafike samehlisa emsizini ke kulapha esiteshini okwakuse workshop ngaleso sikhathi kwisiteshi sesitimela wehla mhla ka10 kuMarch efika kulelizwe evele ezweni lasenhla wabe sefika ehle esitimeleni uma efika khona wafike waphila wasebenza umsebenzi kaNkuluNkulu amthumile kodwa inhloso enkulu yalolu suku lomhla ka10 kuMarch usuke kubaba mkhulu afika ngalo kulelizwe wehle emsizini esitimeleni kumhla ka10 kuMarch kwase kuvela ukuthi umnandi sefikile emhlabeni wayesehamba efuna lentaba yasenhlangakazi wayesefika eba umuzi oqala kababa mkhulu waba seHomis eBhedazitha umuzi kababa mkhulu osezweni laseNdwedwe owafikela kuwo eBhedazitha kwaba umuzi wakhe oqala la wathi mehleli khona ubaba mkhulu kwase kufika umama indoda yeNdiya yasikhuluma nobaba mkhulu ukuthi Mr Shembe khona umuzi engiuthengile kodwa lo muzi angiqedile ukukhokhela abantu bezwe kahle bangawudusa umlando walelibandla kodwa angiqedile ukuthi ngikhokhele usethi ubaba mkhulu kuphi usezantsi nanda kanti izwi selifikile kubaba mkhulu ukuthi khona umuzi kaNkuluNkulu owumuzi owuphakama uma ifika ubaba mkhulu ubona lo muzi wase uqedele ukukhokhela wayesewakha lo muzi uqhubeka laselithi izwi Shembe kulo muzi bayongena abantu begula bayophuma bephila lathi Shembe ongene kulo muzi uyolodwa nasezulwini uyofika ngene uma ifike lo muzi izimiso zawo wazenza zonke umuzi kababa mkhulu wesibili kwaba umuzi wasePhakameni kwase kuba umuzi wesithathu kababa mkhulu awakha womndeni wakwaShembe owaba umuzi wesithathu owawubiza ukuthi kusengabuqili mawubheke bhenqola mawubheka lapha kongoqokazi umuzi kababa mkhulu owakhela umndeni wakwaShembe kodwa imizi ayakhela uNkulunkulu kwaba yimizi oqala yaseBhedazitha kwaba umuzi wesibili owuphakama kaManazaretha elathizwe kuye uma abantu benze kahle kulomuzi bayophuma bephila ayibonge inkosi sikhuluma ngobaba mkhulu akhalela ibandla abantwana basezulwini akhela thina ukuthi sibe kahle njengoba sila engathi singaqonda noma sambapha ukuthi ubaba mkhulu okulasizwa khona ukuthi wake wathola ukujabula akhalela ibandla kodwa endleleni yakhe yonke kwakunosizi akhala indaba enkulu esikuyo namhlanje leli bandla ke lake lakhona ubaba mkhulu efika ngo1910 la kulelizwe mhla ka10 March lake lakhonza leli bandla lakhonza ngesonto kusuka ngo1911 kwaze kuba ngo1919 likhonza ngesonto lingaziwi isabatha lingagcinwa futhi isabatha ungekho qala ukuthi isabatha ligcinile babeda ukuthi ukushisa ukudla ngesabatha ngesikhathi ubabilanga ephuma emanzi imtoti iyambuza inkosi yasePhakameni ithi mntanami ungethuke yini uma leli bandla usubuya ngelinye ilanga singasakhona ngalolu suku lesonto selikhonza ngesabatha uthi baba inkosi ilanga uthi baba okushiwo nguwe ngiyokulalela siyohamba phezu kwakho uthi mntanami okukhulu bona lelizwi likaNkuluNkulu ukuthi lithini engomeni yakhe 242 elesibili ivesi yehla moya ingcwele ngena wena kithi usebenze kukho konke lokho kuthandwa kuwe uma inkosi ilanga isibuyele emanzi imtoti uma ibuya ngo1919 leli manje labe selishintsha selikhonza ngesabatha ezwini laveka baba mkhulu kuye lamfundela incwadi yeBhayibheli ekhuluma ngesabatha waselishintsha lolu suku semngene esabatheni laqhubeka kuze kwalesikhathi esikuso esingamanazaretha selikhonza ngesabatha amen kodwa ke inqikithe enkulu bantwana benkosi yalolu suku nefuna ukuthi abantu bayiqonde ngalo ukuthi
babe nemizwa inhloso enkulu lelibandla balikhula fanele sazi balini ngake emhlabeni likhula labantu abanjani futhi ababheke kuphi kulo sengizoma leli bandla kungesiza ukukhula kwalo kodwa malikhula nabantu abangenayo inhlonipho leli bandla liyakhula ngesiza ukukhula kwalo likhula nabantu abangafundisekile ngeke kusize kuleli bandla likhule liye phezulu likhule nabantu abangawazi umthetho waleli bandla ingakho ubaba ilanga ngolunye usuku ekhuluma emzini wasephakameni bathi baba abadala wathi ngiyadabuka kungiphatha kabi uma selikileli bandla lamaNazaretha uma umthetho wababa mkhulu alinikeze wona selingasawenzi kangazi ukuthi mangifika kuye ngiyofike ngithi ngibe umzanyano njani uma ningayenzi intando yakhe anifundise yona uthi ke kuleli bandla lamaNazaretha ngesikhathi ubaba ilanga ephezulu entabeni yasenhlangakazi sengizoma kwabonakala amabheluni ehlela phezulu kwabantu kodwa ibasikaza lalifike lihlale libheluni libasikaze bethi balibambe intathusuthi lingabambeki liye komama bathi bayabamba lingabambeki liye intombini izithi zabamba lingabambeki uthi ubabilanga ngiyadabuka abantu abami ngoba bekufika umoya kaNkuluNkulu kodwa utholanga noyedwa umuntu phakathi kwenu uthi kodwa anginiqeda amandla kulokhu kuhambe nikukho anoloku nizama kancane ukukholwa kodwa ukukhulu bantwana benkosi noma ngabe siyahamba la sihamba khona kodwa maleli bandla liyokhula nabantu abawuthi mabemile phakathi kwabantu baphoxa abantu mase besebenzisa igama likaShembe kuyobeleli bandla lifana nomjondolo uma kuyoma abantu ngamasabatha baphoxa abantu mase bethi thina sisebenzela inkosi unyazi lwezulu thina singamaNazaretha kodwa besuma nezinhloso zabo ngoba lamaNazaretha uShembe wafa kumoya phakathi kwenu bantwana basezulwini niyamuza umuntu mayiseganga ngani uyezwakala umuntu olale enihlelela izolo ukuthi lo muntu uyihlelile wavuka ekseni wazogibela phezu kwethu awukho umoya uma ungekho umoya kaShembe kuyezwakala umuntu ukhuluma ngokwenyama kubike lesikhathi sikisona namhlanje abantu bathi mphathi ohlelo uma ngabe umuntu ephuma endleleni uba nabantu abamshayela izandla bayikhohlwe ukuthi konje leli bandla sisokaphi lo 115 years uzofika namhlanje ubhombele phakathi kwethu esefikile phakathi kwethu ubaba mkhulu lo esinaye osethabani namhlanje ukuthi konje yipi inhloso ayiphumela kaNtanda bathakathi ezefikela ngoba leli bandla selinabantu abajabula kuze kweqe nempapha kube ngaphezulu kwethu mhlawumbe ngizohlala ngashongo lapho mathunjwa ngabe ngiyona bobaba bami mahlobo hlomuka siyanamukela ngabe ngiyona abantwana benkosi sibona ibandla laShembe liyakhula kodwa likhula phansi kwemjondolo yabantu ngoba likhula nabantu abangahloniphi likhula nabantu abagijima intabeni besebenzisa igama likaShembe bethuka amaNazaretha ngoba baba nabantu abashayela izandla ngemuva bathi kuzumalanga lenhlokohlelo yaziwa bekuyashaya akuphendula umuntu iphuma ingqomo ethi utheni base ngishala bangabezwe ngihamba nabo akhohle ukuthi laba bantu abakaShembe njengoba lilapha nakhethwe iswini zabazali benu ukuthi niyoba ngamaNazaretha ubuNazaretha ke bantwana benkosi bukuphila komuntu ngamunye kodwa mangenazi isisekelo senhlonipho akumsize ngakulutho uNazaretha noma ngabe ukholwa kuleli bandla usemgidini usesimayweni beyonke inkosi kaNkuluNkulu ekhona kodwa mayingena inhlonipho akusiza ukuthi ube yiNazaretha lo Nazaretha buqala kumuntu bumphilise sesekhaya uthi ufika la esikoleni thina ke siyakwazi ukubona umuntu ukuthi lo uvele ekhaya engakasho lutho nje ntombeni sambuka nto ingane ikhaba ngekhaya le beva ekhopha umntwana ozala amaNazaretha insizwa inenhlonipho izala kodwa isiqhwanqhwango sihambe eceleni kwaso ngoba sesinesikhashana kuleli bandla angeke sikhulele kulona ngoba akusafunanga ukuthi sikhulele kuleli bandla kuye kuthoba khona leli bandla ngayi kakhulu lapho kodwa sibabafana kuleli bandla sishaya insimbi kwazi kwaba lesi sikhathi samanje siyathatha ngisho holiday sibabafana kuleli bandla kumkhulu inyanga yezulu asiyazi ngisho break
kuze kube namhlanje siyakwazi ukubona umuntu ngoba kuleli bandla kuyafunakala mhlawumbe ngelinye ilanga ibe khona iworkshop yabantu abazofundiswa ngale nkolo ukuthi le nkolo yobuNazaretha iyini imsiza ngani umuntu ukushumayela ngeke usize ukuthi sigijime intabeni kodwa singathi ingqikitha leli bandla ngoba lapho ukushumayela kunesikhathi esibekelwe kuleli bandla kufaka uqede iminyaka ungashoni utho ulalela ungenje okuzwayo ongakuzwa kahle uyokubuza kumgcotshwa wakho ukuthi khona engayizwanga baba lapha ibithile yanto ngoba unanikeza isikhathi sekwafika izitimela ke bagijima abantu baze baphume ezitimeleni bayifake ngesabathi inkonzo badelela amaNazaretha ngeke ngabusho lokho bantwana basezulwini uma engayokhuzwa lemkhuba leli bantu bangakhula lelanda umhlaba wonke malikhula nabantu abangamagobongo ngokungenawo umthetho wenhlonipho asindawo nalo lo 115 years uNkulunkulu afike ngawo ngeke usize ngalutho uma khona abantwana abangahloniphi abangazi umuntu lokho ngeke sikushiye njoba nilapha esikoleni siyafisa ukuthi ukuqhubeka kwenu kodwa simbone umntwana lo mntwana uvele ekhaya lo mntwana usenhloni ngoba ibandla la angeke ukusize leli bandla uma uluze ikhaya kuqala okuqala fa uphile ekhaya inkolo sekuphambene ikunikeza umthetho wesibili okade ukhandwa nguwe ekhaya wanikeza wesibili waleli bandla kuyikhaya ufika phambi kaNkulunkulu asephakameni amen ilokho bantwana benkosi engithanda ukudlulise phakathi kwenu ngiyabonga ithuba mphatho ohlelo uNkulunkulu omhle owunyazi wezulu asikhusele sonke asiphilise kakhulu kwaleminyaka kodwa kwande kakhulu hlonipho phakathi kwethu mphatho ohlelo siyabonga ezandleni wenzizwa yaseNazaretha bawukhale umbuboze ngifisa ukuthi ngidlule ngokukhulu ukusheshsha ngithole i-following item elandelayo engikholwa ukuthi ngaphambi kokuba ngiyibize usefikile umngane wami kuyi-post sibabili oza mngane wami Inatesalena Inate
Singaphelelaphi kodwa uma singapheleli ebuhleni bamaNazaretha. Our second guest speaker, sabe safuna ukubona lento yenzeka ngoba ngingenela abantu angani noma sabe imvula noma basala. Cela ukuza bisi yakithi. Ukhona usigaba 14. Ikhona inkonzo yesibili. Inkonzo yesimali. Amen. Bese solibhala lo hlelo. Ngoba ngisho into bezokhulunywa second guest speaker bengesisayizo. Siyabonga. Ngizocela uMsizungu eze ngaphambili. Sanibonani. Ngizothola uMr. Hlabisa. Mr. Mlungisi Hlabisa is an English lecturer at the University of KwaZulu-Natal Edgewood campus and a PhD candidate in the School of Religion, Philosophy and Classics. He teaches undergraduate and postgraduate students with honors and master's supervision. His research is under an international NRF and DGF funding between South African institutions and Germany called International Researcher Training Group. Transformative religion. Religion is situated knowledge in process of social transformation. As a transdisciplinary researcher, Hlabisa's researcher interest focus on poetry, English education and religion. His two recent papers, Haircutting as a Form of Religion Discrimination, Evaluating the School Code of Conduct in the Case of Nazareth Baptist Church Learners, 2025, and South African Rural High School Teachers' Experiences of Teaching English Poetry, 2024, are an example of his contribution to the scholarship. He, with colleagues, also runs workshops for teachers advocating for multilingualism and translanguagism in their classroom. As a part of his community engagement, Hlabisa is a former NATESA national chairperson from 2022 to 2024. Thank you.
benginqabile ukuthi bafunde yonke into abayifundayo bangingqabelayo sihlalo usebenzisa ama-powers akho ukuthi angisenzele usihlalo mina bengicela ningibambise bafowethu ibese elilodwa lapha ku-160 ngizozama ukuba mfishane yakho yikho ngingayenza nge-presentation lethele selamakwala ayakwesawa mangibona abantu kuhlatshelelwa bethule ngivele ngiphatheke kabi ake sihlabelele khula
ingane yasishumayeli. Ngicela ukubingelela kakhulu kuzihambeli zethu engizibona lapha ngaphakathi. Siyathokoza Manzini ngokuphumelela. Sekungene kusihlalo wa-national. Siyathokoza Magayi futhi ngokuphumelela namhlanje osukwini lwanamuhla. Olubaluleke kangaka bonke abafowethu ontombela ongithi siyathokoza kakhulu bafowethu kunibona. Nginike kusho lukhulu kakhulu lokhu mhlambe futhi kuzoqinisa lokho engizokhuluma ngakho mina. Okungamayelana kakhulu nokuNazaretha noma akithi noMarch 10 ngoba iBC ngicela ukuthi ngikhulume ngezinto eziwu4 kodwa ngizokhuluma ngeziwu2 ngoba isikhathi asikho. Ngicela ukubingelela kakhulu kini nabafowethu nodadewethu. Ngibona iHoward ikhona lapha endlini, ngiyibona iDT ikhona lapha endlini. Nabafowethu bonke abaqhamuka kwamanye ama-branches. Kuyathokozisa lokhu kakhulu ukuthi uma kuhlangene kade siseHoward, kade siseDT, kade siseMangosuthu. Ukhona namuhla abanye abaseWestville. Kuyathokozisa bafowethu uma njalo kwenziwa izinto. Ngikhona ukufuna usihlalo uMagayi lo ukuthi sihambelane sithokozelane njalo. Bebethena ngikhulume ngento eziwu4, the history of Natesa Edu branch including when it was formed, reflections on the branch's achievements and struggles over the years, a warm welcome to first year students joining the branch, and then suggestions to projects and initiatives for the year ahead. But I'm only going to touch on 2. I'm only going to talk about the history of this branch and then a warm welcome on first years. Le branch ngebafowethu mina ngifike lapha ekhaya ngo-2014. Ngiyafuna ke bafowethu ukuthi sikwazi lokho uma sigubha lo lusuku kumele sazi Manzini ukhulume ngokuthi siqhamukaphi. Ukuze sazi ukuthi siya kuphi nendawo. Lama branches esiwaphethe nesiwaphathisiwe ukuthi azoya kuphi nendawo sidinga ukwazi ukuthi ibranch nebranch iqhamuka kuphi. Obani laba abayilwele le branch ukuze ikwazi ukuma ibe yilento eyiyona. Ukuze nathi ekhambeni kwethu sicophelele ukuthi sihamba kanjani, sibaphatha kanjani abantu, sithini kubona. Kungabi lula kithina ukumxosha nje umuntu aphume kwaNatesa ngoba siyazi intengo yale Natesa ukuthi yabangakanani. Yahamba ke bakwazi ukuyirelauncha yahamba ke iminyaka safika nathi saze saba wosihlalo kuyo le branch 2017 kwaze kwafika uShembe waphindwa moyo kwesibili nayo le branch seyake yakhipha uNational Chairperson kwenhlangano yonke yeNatesa seyishaya izihlombe lokho. I'm only mentioning that ukuze sazi ukuthi siqhamuka kuphi nendawo. Ngiyafisa abafowethu nodadewethu ukusho ukuthi ziyafika ikhathi lapha kwaNatesa nakuyo yonke indawo lapha okushisa-shisayo khona okubalula ukuthi uthi ayi mina ngiyayeka ngiyaphuma manje ngihamba. Yabo nje laba bakubambikisizi bangakutshela ukuthi ikhathi njalo ziyafika ekuthiwa umuntu uzokhuluma isinoma kanjani nawe. Kodwa uma sizo-understand abafowethu ukuthi ama-branches ethu aqhamuka kuphi, ukuthi kwayona lento okuthiwa iNatesa iqhamuka kuphi, obani laba bayilwela ukuze kube khona into okuthiwa iNatesa. iNatesa abafowethu babefika abantu enyuvesi, kwabalula ukuthi umuntu bese fika enyuvesi nawe nje mhlambe ngenkathi usuka kini umNazaretha wakho wawushiya ngemuva waze wathetha abazali hayi faka umNazaretha njalo. Bakhona abanye abantu abathi mase besuka emakhaya bethi mina ke ngibela ke sengiyophila ngazi ukuthi akaza phila sonke lesikhathi. Babehlangana ke labantwana laba ngokubona ukuthi hayi njengoba bendirecruiter nje naye hayi lona ngazi ukuthi wasekuhleli lona ngazi ukuthi iNazaretha babizana. Ngiyacela abafowethu ukuthi sengathi uShemba ngasibusisa ngomoya wokwazisana wokuhloniphana lo Manzini abekhuluma ngayo. Uma singake siphelelwe inhlonipho ayikho into yokuthiwa iNatesa. Uma nje singaphelelwa ukuhloniphana sihlonipha omdala sihlonipha omncane. Mina ngafe uqala nokubizwa kuthiwa ngobhuti naqala la kwaNatesa. Ma abadala kunami sisibona ingubelana babethi ke ibhuti ngiyi first year bhuti uhlalisa ngiyingane encane engaka
ngathola osisi nani namanje mangibona ngibona obhuti bami ngibona osisi bami ngiyafisa nani ukuthi manje ngibuka nibone ubhuti wenu eningakwazi ukuthi noma yinini uma nihlushwa yini noma yini nisondele kimi office lami lilapha F514 ngibabuke nje abanye umuntu ajike sejika kanje ngithi sengithi uzongena usibani bani ngimbonile eqhamuka la bese ngiphatheka ukuthi abasandile nje ukuthi azothi awusambona ebhutlabezi ngiyafisa ukuthi laba fowethu engizokhuluma ngaba abanye baba abafana nomhlobo ngiyajabula manje khona mhlobo yabona inathesa isiproduce abantu abaphezulu uyabona laphana kuhlelo imfoka Ntombelo umfowethu lethu ufundongo yeke yena afundanga lapha ekhaya ngabe samnika leyo nto leyo yebo lonto leyo ngiyazofuna ukuthi simshayise uyabona lo mfowethu is one of the youngest is the acting principal in one of the biggest schools around Durban ngicela simshayise phambi kwenu bafowethu kukhona abantu abanjalo phambi kwenu kukhona nanye mfowethu umsizimbali uyi-HOD yalapha sebenza khona ngicela simshayele ihloko I am pointing these things out ukuze nani nibone ukuthi bakhona abantu abafana nani lapha kwanathesa sifundisa umgidi kukhona abantu abafika lapha bengakwazi umgidi funa ukuthi uphuma la kwifoto yakho usuyakwazi umgidi funa ukuthi uphuma la usuyakwazi ukuhlabelela izinto lezo sizigqaja ngazo silapha kwanathesa ngiyabonga kakhulu angifuni ukuba umuntu kodwa ngiyathokoza Ivale mfana besifuna ukuhlabelela lapha ekhaya. Sifuna ukuhlabelela lapha ekhaya. Ngizocela lana ibhala kuthiwa idrama. Sizo-actela ke namhlanje. Khona othisha aba-actayo. Idrama. Yini enza ukuthi wena ungasakudla vele ukudla kwesikole? Ebuzothiwa nje sekudla isikole kumathi ungibheka. Wesi lo baba wami uthisha kuzothiwa nje. Uthisha usho ukuthini uthisha? Hawu baba ngicabanga lesithunzi sakho. Uthisha mina uyena. Ezingane ezizokudla. Mama cela bande siya kancane le topic nathi indaba enkulu. Sasihla 15 uyahola cha. Khona osebenzayo nto.
iPhone vele. Angathanda waseshe. Uthini lo? Ingoma enjani njalo mina ngilalela umfazi omnyama mina ngithi uyangazi. Cela ngiphi imali? Ngakho. Kunjalo siyabopha mdlali nje. Indaba eyokuyokudlisa abantu emathuneni sobonana. Kuyangijabulisa uma sifika noma sibona lo msebenzi kaShembe usumuhle kangaka manje na uNazaretha sekuyinto ongazathi umunye mhlambe isestyleni kodwa njengoba sikulezikhathi sikhumbula lezi izikhathi esike sixoxele ngazo ukuthi babamkhulu kwakunjani mhla iqala lelibandla bathi obaba abadala mabesixoxela wase sizohamba ngo1934 esihamba evalelisa wathi wayelayele lapha emzini waseNtanda khona kuSethemba la wayelele khona ngoba iNtanda ihlukene kaningi ngokwezindawo zakhona kuthiwa wahlala lapho isikhathi eside kakhulu bathi mabeyixoxa wathi uma ephuma lapho wayesethi uNkulunkulu ngiphendulile njengoba bengilapha bengisayobuza uNkulunkulu ukuthi emveni kokuhamba kwami leli bandla lizosala linjani uthi ke ubaba omkhulu uNkulunkulu ngiphendulile ukuthi leli bandla uthi aliseyokuphela uthi lizokwanda kakhulu ligcwala umhlaba uthi ayisekho into yokibe yinhle yedla uNazaretha njengoba namhlanje na uNazaretha bobuhle kangaka kodwa kwakungenjalo kwangelula ngalesa sikhathi baba mkhulu mhla izwi limthuma lithi akasuke lentabazwa ashiya umndeni wakhe ashiya amakhosikazi eze lapha kwaze kwahamba izingane zakhe baba mkhulu khona eyayibizwa ngoFrance yayizalwa uMasigasa khona enye kwakuthiwa uThulasizwe eyayizalwa noBabilanga izalwa uMangwenya eyokugcina eyahamba kwakuthiwa uJohn igama layo leyo ngane bathi uma bexoxa baba mkhulu waze wayegona ungavumi ngisho ukuthi ayidedele ihambe yongcwatsho ngenxa yendlela ayithanda ngayo leyo ngane kwaze kwasuka umlungu wakulelo plaza ehlala kulona igama lakhe nayo lo mlungu kwakuJohn waze wahamba wamncenga wathi akamdedele manje lo mntwana ahamba yongcwatsho ngoba kwaseqala nomnuka iphunga ubuhlungu bonke lo baba mkhulu ayebhekene nabo waze wathi umakhosikazi sewadedela ukuthi mawahamba buyele emuva ngoba yena useyahamba manje uphethe uNkulunkulu wawuyeka wonke umndeni ayesenqaba lamakhosikazi waze wathi baba mkhulu kuwona ngoba niyinqaba nomzimba wami niyohamba ke nihambe niyofuna lapha ngaphansi kwesihlahla emzini omlungu kuthiwa uJohn lo ababehlala kuona wathi anofike nocinge phezulu ehlahleni emagatsheni niyoyithola lapho ke lo mzimba ngoba ninqaba nawo sisekhona la eJudi la sihlangene khona ke nabafundi bakhona lapha eceleni kwami nginesiphalaphala ke senkosazana izozisha igama ukuthi ubani bese iyachaza ukuthi ke kungani sihlangene ngosuku lwanamhlanje kule university angikubingelele ngikwamukele kuyibona streaming ngabe igama ubani nkosazana ngiyabingelela nami igama ngonokhanya ngwakazungu ngifunda la ekhaya eJudi campus namhlanje sihlangene kule ndawo esikuyona ngenxa yokuthi sizo celebrate unyaka we-115
bukhona ubuNazaretha emhlabeni. Even though singasumhla 10 March namhlanje kodwa bekuyimpoqo ukuthi celebrate sesasebenzisa umhla ka13. Yebo, sasisacela ukuthi bonani bekhona namhlanje kusilekelele ukuthi kube kuhle. Mhlambe ikuphi enikufundayo ngenkolo yobuNazaretha njengoba kade kuthulwa izethulo ezikhulume bezikhona zafundisa nje ngenkolo nina as abafundi noma inathesa ikuphi enikufundayo ningaphansi kwenkolo yobuNazaretha? Kuningi esikufundayo ngenkolo yobuNazaretha. Inkolo yobuNazaretha ikufundisa wena njengomntwana osakhula indlela yokuyiphatha nendlela yokuqhubha impilo ngoba iyimpilo eqonde kakhulu futhi uma ungayilandela kusukela ekuqaleni uze ufike egcineni ungaba umuntu onekusasa eliqhakazile, ungaba umuntu ophila emhlabeni ekumele ngabe siphila kuwona. Abasifundise khona abaholi bethu kuningi namhlanje basifundisile ukuthi ziningi izinto ekumele sihambe ngaphansi kwazo ukuze sigcine lobu buNazaretha buhleli bucelebratewa kuhlezi sinamalunga amasha ajoyinwa ubuNazaretha. Basifundisa futhi ukuthi njengoba silapha ke enyuvesi yini elindeleke kuthina and siyimisele kakhulu ngokuthi senze konke abasitshele khona abaholi namhlanje. Kwabeni kuyintokozo ukukhuluma nawe sibonana streaming. Siyabonga sisi isikhathi sakho siphezona njengebonana streaming. Siyabonga kakhulu bhuti. Uyena ke inkosazane yakwaZungu ebikade ichaza kabanzi ngezifundiso abayifunda ngaphansi kwenathesa bengaphansi kwenkolo yobuNazaretha njengoba igubha iminyaka eyi115. Igama nguSibusiso kwaKwaZikhali ekhaya kuseMtuba ekwamsana. Ngifunda lapha ekhaya ngenza unyaka wesithathu. Ukuba khona kwenathesa nokubaleka kwenathesa lapha eJudi akukhona ukuthi ikhona ezinhlangano nje yabantwana babaNazaretha kodwa ngale kwayo sifunda okuningi. Inkolo esishiye emakhaya siqhube nje ngalana sinama program amaningi afana noIntervarsity silaqhudelana khona ngemgidi ihlabele lokufundisa ukuhlabele kuningi esikufundile la ngaphakathi kwenhlangano inathesa not inathesa eJudi iyinye but inathesa as a whole. La eduze kwami nginongotshe ubaba uHlabisa sizoke sidlane naye indlebe kafishane naye sicela ukuthi asichazele njengebonana streaming ukuthi ukuba khona kwethu la eJudi campus kusho ukuthini. Baba uHlabisa sikubingelele sikwamukele kuyibonana streaming awusichazele kafishane mhlonishwa ungotshe ukuthi kusho ukuthini ukuba khona kwethu la kule campus. Angiqale ngibonge kakhulu bafowethu kuba khona kwenu la usuku olukhulu lelo ngoba sazi ukuthi inyanga yonke leka March siya celebrate uMarch 10 okusuku olubalekile kumaNazaretha onke. Namuhla ke bekuwumcimbi weingane lapha eJudi lapha sibungaza khona nalo usuku lomhla 10 March besiphinde ke samukela ama first years kulombutho wethu inathesa sobafundisa ngenathesa swafisela futhi ke nenhlalo enhle lapha kwaNathesa. Mhlambe kafishane nje awusichazele noma cela ungichazele kahle uchazele nombukele ekhaya njengoba kugujwa iminyaka eyi115 sibonile sifundazweni saKwaZulu Natal ekhungweni zemfundo ephakeme. Mhlawumbe lo mgubho wenzeka kwisifundazwe saKwaZulu Natal noma esifundazweni saKwaZulu Natal ngabe zikhona nezingxenye zezinye izifundazwe ezigubha lolu suku lwanamhlanje kwamanye ke ama university. Angibonge kakhulu. Impela uyabona nje ngesabatha igoli lonke lizobe lihlangene TUT lonke UJ Vets onke nje igoli lonke lizobe UP bazobe behlangene TUT bazobe begubha lona lolu suku. Sibabonile futhi eBloemfontein Free State kade beliguba bona ngesonto eNorthwest Northwest University kade beliguba nabo ngesonto indawo zonke nje lapho khona ubuNazaretha njengoba besethabani Eastern Cape kugujwa lona lolu suku so akusinto yase KZN into nje yomhlaba wonke la kukhona amaNazaretha. Ngotshe hlezi kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukukhuluma nawe sibonana streaming asithokoze ithubo siphelona. But ngiyabonga kakhulu ngiyafisa ukuthi uShembe bafowethu anibusise umsebenzi wenu ukhule wande indlela enisupporta ngayo kwaNathesa bafowethu yamangalisa kakhulu. Siyafisa ukuthi uShembe anibusise umsebenzi wenu wande ukhule kakhulu siyabonga kakhulu. Siyathokoza kakhulu yena ke lo ubaba ke uHlabisa akade sikhuluma naye wezwele ke naye izinto ka ayibekayo ngokuba khona ke kwethu la kweNathesa.
Angibingelele baba Ndabezitha. Ukuba kwethu lapha kuyinto enkulu kakhulu ebandleni lamaNazaretha, kuyakhuthaza lento ibinganakiwe yokuthi ukwenziwe lemgubho ngalenyanga kaMashi. Siyajabula kakhulu, kusho ukukhula nokukhumbula ukukhulu bomNazaretha nokuthi ubaba mkhulu efika kulelizwe kuyini. Lokho kusenza ukuthi thina njengebandla sisigqaje sikubona ukubaleka ngoba sihlulwa abantu begubha insuku zabo. Thina osukwini lethu olukhulu olumiyo lekababa mkhulu efika kulelizwe akukho la esike sabona khona, kodwa ngokubuka abafundi lento bayifaka ezikoleni zindawo zonke iyasenza ukuthi sikhumbuzane siyibandla ukuthi lokhu kuNazaretha ukukhula kwabo noma ukwaziswa kwawo lomhla ka10 March kuthini ebandleni uyinto enkulu kakhulu baba wami. Kumuntu osabukela inkolo phansi obuNazaretha ungathini kuye? Umuntu obukela inkolo phansi obuNazaretha ngingathi kuye lowo muntu mhlawumbe kusela ulwazi lokuthi azi ngebandla lamaNazaretha ukuthi akulona ibandla eliphansi. Kwakuyibandla libukela phansi esikhathini esidlule. Njengamanje leli bandla njoba silapha nje eJudi kunabafundi lapha abaphansi kwaleli bandla lamaNazaretha abakhuluma ngenkolo yobuNazaretha. Sizothi umuntu ngoba leli bandla ukubukela kalo phansi libuka ngoba libhinqa amabheshu, libhinqa idwaba, lihamba ngeenyawo. Kodwa uNkulunkulu efika kulelizwe ubaba mkhulu wafika naleli bandla esenkonzweni aye kuyona, efika kuyona ebhabhalisa emanzini, wafika kukhonzwa ngecathulo. Kodwa yena efika wafike wasekhumula icathulo lase likhuluma izwi. Uma umfundisi wakhona ebuza ukuthi Shembe wayihambe ngeenyawo ngoba leli bandla ligqoka icathulo, wayesethi izwi elikhulume kimi lithi angangeni icathulo ngoba indawo engikuyo ingcwele. Yayingcwele ngoba wasekhona ubaba mkhulu. Ngakho ke leli bandla lihamba ngeenyawo ngoba ubaba mkhulu umnikazi waleli bandla efika kulelizwe walifundisa inkolo eyayisicindezelwe ngabamhlophe. Ubaba mkhulu waseyivusa yama nje ngoba imile. Ngakho umuntu ocindezelwe leli bandla phansi noma olubekela phansi ufuna ukumtshela simazise ukuthi akusona leli acabangayo. Ukukhula kwalo lapha esikhona sinabafundi abahothisha abakhulisa leli bandla. So leli bandla liyaphezulu ukuthi lehle, kodwa ukukhula kwalo siyafuna kuqonda umuntu ongazi ngebandla ukuthi leli bandla linabafundi abafundile, linabantu abakhulu ababalekile. Kwakuyibandla libukela phansi kodwa ubaba mkhulu wafuka lifundisa inkolo njengoba namhlanje ukukhula. Siyabonga kakhulu ngalokho baba. Baba uGwabeni hlezi kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ukhulume nathi sibonana streaming. Siyabonga kakhulu baba isikhathi sakho siphezulu. Siyabonga baba kakhulu. Siyasithi nje wonke umhlaba wamaNazaretha lokho akukhule nangoMarch ozayo uNkulunkulu wasekuphakameni unyazo lwezulu asibeke qhubeke kugujwa kwande umhlaba wonke ukuthi ngalezi insuku uMarch wonke uzuphele kubatshazwa indaba enkulu yafika ngo1910. Siyabonga kakhulu baba. Uyena ke uGwabeni lo bekade sikhuluma naye echaza naye ngokuba khona noma ukuqonda kabanzi ngalokugujwa kalolu suku namhlanje lukaMarch ukuthi lisho ukuthini kithi eMaNazaretha. Ndabezitha ngiyakhuleka Mageba. Sithule isikandaba ngibingelele nawo bonke ababukeli bale umsebenzi wenu omuhle kangaka obizwa ngebonana streaming. Umuntu azalithole nethuba lokuthi awuncome kakhulu kuyawubona einkundleni zokuxhumana. Muhle kakhulu okunye lokho esisigqaja ngakho ekuyinto ekuthuthukisa ibandla kakhulu njengamanje ngoba nongalona Nazaretha njengamanje ulibuka ngenye indlela ubuNazaretha uma khonto efana nalezi. Uma sengiya ke kulokho okhuluma ngakho Ndabezitha Mageba. Lolu suku lusho lukhulu ngempela kithi ukukhula kwali iminyaka neminyaka kusenza thina sikulona leli bandla sibone nathi siyinto enkulu ngoba sikhulela leli bandla lideleleke kakhulu. Mina nje ngelinye ilanga ngiyakhumbula musu ubuza lo mbuzo obuzayo ukuthi ngangumuntu ngisho ebuncaneni bami oyithanda kakhulu lenkolo futhi esikoleni ekugcaja lokho ngisho uthisha bazi at a primary level. Ngiyakhumbula nje omunye umemo owake wathi mina engifundisa imaths. Wake wathi yabona ngoba Ntambela ufuna ukugunda mangingena nje la eclassini wena uyaphuma. And ngesibindi sami ngenxa yokuthanda uNkulunkulu uShembe uthi ngelenkosazana wayethi maye ngena mina ngangiphuma kwasho ukuthi akekho umuntu oyemphathela imaths ukudlula mina wagcina ngibuyisa. So lolu suku maselulukhulu kangaka ubuNazaretha sebubungaka inhlizweni zethu sizibona sibakhulu thina kodwa kukho konke mina engifisa ukuthi ngikusho Ndabezitha size singayiboni uma siligubha lolu suku bese siyibona ngelinye ilanga silingana noShembe. Ukhuluma indaba enkulu Mahlobo mhlawumbe ongakudlulisa ikakhulukazi khona benza
u-first year noma unyaka wokuqala la basebengena kwinathesa ngokwehlukana kwabo asikhulumi ngeHoward asikhulumi ngeIjodi sikhuluma nje ngekhungu zonke zemfundo ephakeme ikakhulukazi kulesi sifundazwe saKwaZulu Natal ungamtshela ukuthini ofike wenza unyaka wakho oqala wayeseficana namaNazaretha umphako ungamphathisa wona ngesekhonde baba cha umphako njengophathisa wonke umuntu omusha oseyikhungweni zemfundo ephakeme ukuthi nje uma umZulu uma umAfrika ayikho indawo ephelele enokuphila okuphakade edlula lomuzi obizwa ukuthi kusebuhleni bamaNazaretha kodwa asisho kumuntu ukuthi siyamdonsa sithi akeze la kodwa akeke lalele izimfundiso zakuleli bandla ngoba kuleli bandla umphako wokuphila oyothi uma usukuphilisa wena uziphilise nezingane zakho ngoba ukuphila okuphelele kusonyazini mahlobo sicishe uhlubudlu bekhasini kungase kuseni baba sibonga kakhulu isikhathi sakho siphe sona siyibonana streaming indaba ezethu amagaba ngithoza kakhulu nime njalo nikhule njalo nomsebenzi wena omuhle uShembe Unyaza aniphe amandla ukuthi ningadikibali nangelilodwe la siyathokoza indaba ezethu yena ke lo mahlobo ekade sikhuluma naye la kuyibonana streaming naye chaza kabanzi ngokuba khona kwethu la eJudi campus njengoba ke ehlube udlube ekhasini abanye bafike bedideke beshomane nabangani bengenzi lokho kade bekwenza emakhaya mhlambe kulabo abafike beshintsha indlela yokuphila ekade beyiphile emakhaya umuntu afika ashiya inkolo ajoyina abangani ababi ungathini ukweluleka lapho kafishane yabo nje okokuqala nje ngoba uma ukuthi labo bantu labo benza leyo nto leyo kusho ukuthi sebephambuka eyaleleni zabazali and siyazi sonke iBhayibheli ithini ukuhlonipha uyihlo nonyoko kwandisa insuku zokuphila kwakhe emhlabeni ngakho ke iadvice ami ngabanika yona ukuthi it's never too late usangalungisa usangabuyela kulezi zinto lezi abazali abayithandayo lezi zinto lezi abazali abakuyalele ngazo mina ke ngumntwana uNhlahleni wakaZulu ngiyibika endabeni zokusakaza kuyibonani streaming ePantown.